guys, welcome back again. So tini ang norong bagay hanhay ti kaisa helpful product to be pipiu ka. Amo tamo hangkan ke among khai ka bo. Nature show ni Jonk Shampoo. Hingke winter ro sin hair marken suffer kayo hair for dandruff, roughness ni problem by. Angke to marken dandruff pung jago winter ro hangkan ke an bokro khayo kufu kufu sung thango dandruff by. Hingke jodi norong ba a problem no face khai tong hangkan ke a product norong bagay marken helpful ngai. Among ka chemical free anti hair for anti dandruff problem ni solution jodi norok bo winter rom te hair problem face khaken ke a product use khai di te ora tam tam ingredient tong hangkan ke ora tong go Ayurveda amrari thi mithi te neem ro joto no chemical free product mang use khajago o jaga so I think it's very safe for your hair obono nora we go duibar use khai mano tam ki use khaning kan ke angke to salso sagang horo bukhnaya thokfulinya o hangkan ke overnight to no ga phungai ke sui payo tang ke norok omno tam ki use khaning kan ke Pas bukhnai misi ui na ui amopai shampoo na ui kaham ke bukhnaya fulinya di amopai 5 minute hai bokrogo massage khaji shampoo bai nyo Hingke laso kaham ke teishe tui bai bokrok suinya di Jodi norok bo all problem face khai tong kan ke dandruff ni roughness ni te hair fall ni problem face khai tong ka all product use khai nei mano noro gang iko miano bukna shui pai drop tabuk ngang kan bukna ekdom silky shiny te dandruff free ingjak dandruff bu unglia angomo use khai prun chimi no agi prun gang kang marken dandruff ungja go bokro go kufu kufu sung phayo mai ka kisis tangi shimaya ngan jahan dandruff ungkhui phayo iko tabu bo mia sumani na di tabu bukna ani ekdom silky te smooth ngi tongko get jori norok interested of product ngo try khanya busungo ngan get description link rizak tongo try khanya mono noro of product ngo te norok ke bo of product ngo use ta khaya ano comment khai sadi use khaya ko ngan ke try khanya di bahai norok ni problem solve la angjak angke to hamjak kan of product tabu winter ni bagai ngan ke best solution of product hair for rong ni bagai angke tini video asu jara nang sinai ta bye bye te samale pente kaisa katal video bye What?